Ja mislim to neki karton, nešto na... Gledaj, visinu da ima. 40 cm visoka. Koliko li je teška? Koliko imala pre 2 dana? Ne znam, 1,150 m. I 1,15 m. Koliko ima sad? Dosta je to. 1,50 m, bre. Evo ti, 1,50 m. Da vidim. Obim. A da je tu dana, ne znam da li ima. Nema nego dan. Ja znam ovdje, otuda djeca, balon, evo ovaj. Otvoreno. Valja udariš, ona ima Aj, klekni dole. malu nogu ima dole. Ajde onako da ladimo, onako. Ne, ne. Onako kao zvijezda. Dođi ovako, sad dedu da se slikava pred crkve. Tako. Ne. Evo ovako. Pa da Ne, ih ja hoću onako. Čekaj, ne, ide. Gledi tatu tamo. Visi ovako koliko ti ide danas. Molim. Ovdje je ključno na Isto ko moja supruga.